mwene wagenda kufuluma nje bwana gwe just zoom out. Damu ya upesi ya yoza abazaire n'abaana niwenga institute okutuuka ku mukolo guno ogwa graduation. Sebo Your Majesty ekyabazinga ni Maama Rebecca Edward Kadaga, eno supiriti gy'oli kubona wano olunaku lwa leero lwigi luyaka nkola mpyaka yakukolera walala ng'ababaka ba Busoga. Era baba nenda okulipotinga nti ku mulundi guno gwonka Busoga ng'ababaka ba parliament tuli walala muzira mu tiimu yona kuba tiimu yona ebayire etabangulanga ni wali wale nkube. Era baba Kyabazinga Busoga enda kutegeeza tife twatyama twayikirizaganya twataawo obukulembeze obuli kugayita obukulembeze bwona mu Busoga mu bamemba ba parliament. Era nze mwene ndikwogera banange bano baanesiga ndikulembera tiimu empyaka bulidi mpyaka okutambuza emirimu gya Busoga mu parliament ya Uganda. Era bwetuba wano nga bwe tuli wano baba Kyabazinga nga ni Maama Right Honorable Rebecca Edward Kadaga ali awo niife ababaka kitegeeza nti ku mulundi guno emyaka gino 5 Busoga tejja kubaamu kuyomba, Busoga tejja kubaamu kusosola, Busoga tejja kubaamu kizibu kyona ekiremesa abantu okwira awalala. Baba olw'obwire nendo ikkirize ababaka bano Sebo Baba Lubega okubona nti bayingie wano tulina omukolo ogundi ogw'amubaka munaife omubaka eyalondebwa n'alayizibwa okuva mu disitulikiti ey'Ekaliro. Era tonatono tuli wano gye tuli kulumuka kuba omukolo gutandise essaawa 4 aye olw'ekitiibwa kya institution eno mu Busoga Lubega Institute nga tulina okwerekereza eremale tuyide wano tubeewo ng'abadulizi n'okuyozaayoza abaana n'abazaire olw'amakola ag'okusomesa.
So nakusaba baba oyikirize buli muntu yeyogere ku Maina Ngeni constituency nime ndete omukaire. Aba Iseife ni mama first deputy prime minister Professor abantu bakatonda mwana nze baba mutabane wo Sale Mpata nga nizo mubaka wabona eyo maserengeta agamo ku masazako baba nkusimye ino webale kudai nenda kusima ino owekitibwa Professor Lubega bakobi aye akagambo kalala nakakukusima kisaawe eno Uganda tulikwogera ku transformation atenga mu transformation tulikwogera ku ATM. Amaina gange ninze ayagala ki Jamal baba wange ndi muyise mukuve ndi wankofu nze member wa parliament ekisooka akasinza kuba moto mu bantu bano bonna ekyokubiri baba ninze member wa parliament akiikirira eisaza lye Bukoli omu constituency lyebeta Bukoli County North. Baba ninze zenko wenda ulumu bano ndi wa kibiina kya National Unity Platform na president wa Ngeni Kyagulanyi Ssentamu. Baba akantu kalala konka baba emyaka gye mbeirewo nganya yana okukulembera abantu ba Bukoli mbeire mbona emikolo mu Lubiri aye nga kizibu ino okubona abaka ba parliament abagera abataano ona ko lwaleero tugira okutuukano nga tulikwogera n'ekisoono emikolo ejowacha bazinga mu manijoli za Gandi tubona abakulembeze kuleva amanga ya parliament nga bawaayo bona tulikwenda ku luno baba tujja okubona ku omukolo gwona nga tusinga kwenamba eno era baba mpulira abakaano nga bali kusuubiza ndimaliza kisa nga bakuba nti baba tutuli kulya mu lukwe nze baba nenda kukakasa omubaka yena mama ayitwala Kadaga nga ajja kukulya mu olukwe nze ndi munagwante baba okutatyansiyi nze njaba kukobera ku mumbeera yona era baba kaona akasemberayo irala tukoye ino okubona Busoga eno nga batuwa statistics tuli bakubiri kukala moja mu bwavu ngaye tulina amasanyalaze tulina enanga gitwetolweire tulina cash crop y'ebikado ebyuma bingi ebyebikado n'ebikado bingi era nankali muto sukali yalinga ku 15 ng'ekyuma kiri kirala aye kuna ebikado bingi ebyuma bingi sukali ali ku 15 ekikado kiba mu spirit baba ekikado kiba mu fertilizer n'amasanyalaze n'ebindi aye ebibina bina additional values n'ondona digasa oyo omugwira aye omulimi baba omuntu w'omusoga tafuna mu kikado akoma kutani ya bikado tulikwenda bana abaka ba parliament nifwe tujje twemerere ku nsonga da Busoga edigasa Busoga nze ndi wa kibiina ky'opposition aye kukigamagana Busoga is bigger than all of us here. Baliriza ebigambo byange ngamba ba Busoga tusomesa abaana obwavu bungi aye ndiba kagasa gali Katonda gaza kita kudema tujakolagana nga babaka ba parliament kukigamba ku Busoga tujakufiirawo kisa ekigamba ku Busoga abandi nibayize mabega nze nja kwida ya Busoga wono ndete press conference mbalobe ye baba nayandize ino mwebale ino mwebalire n'abasomi bajja Kiti cha mashikaribu
international ole yalelati anirize kimugezeka mulirize meza yalubana ikonoka yasola neyenekono yatuwona balulibe nuwono okavulendana olikyerekyamulamulimamatomaate yalopinga wenokera kukola nsokufeka mtibakebira kimera byakataka batulose ebibafunyange bano bakafi abaira mwegendereze yatula mu firimu bindusegendo unisi akasaka ebirungi abona nebomutese Bora DJ baduwaire akaina wazira biseera toyanziza tukola bulungi ebiseera ebisinga tidina bwesobola kumwebaza ayi toyanziza ino baba mukube engalo ed'amaanyi mukube engalo ed'amaanyi abazaire n'abaana banakoddeeyo baliyo kantoka omukisa guno okwebaza baba okwidda okubawo abaana bano abangi bati bali kufuluma nebaza Profesa Lubega emirimu gy'okuza egy'amaanyi okutumbula ebyokwega mu Busoga mu Uganda ne mu South Sudan kuba bakoberaku nti oligezaaku kugulawo branch eyingyere ano mukulembeze namukobera nti mukulembeze mwine nti akuyambe license etaaga mu South Sudan batikuwe osobole okola emirimu so ekyo tudagemeraku n'ebiro ebindi ebirando bikalikuwa katwire kabitogera amaanyi mukubana tubone nti bino bikolebwa tuwulire okusabako chairman asabye incentive so abakiise Mr. Kisa niba ino titulonda obwegendereza ani anaja kacheko ka finance anaja kacheko ka budget anaja kacheko ka works tute omuntu agana yogerera ku nsonga zaife bogere ku luguudo twetaaga omutanda lwogerera bogere ku misolo twetaaga omuntu alija n'akangwala misolo eyo so mwesetinge tubone nti atugaba abantu baife ebanayogerera ku nsonga zena niba nange nga twongeraku ndikwenda okwebaza abachairman we bali kwidda ate ndikwenda okuba abatande bange abaredi nsagala okubabona twazira ku kizibu naire kuba mwalondebwa gazira buzibu era nayogeresha bbiri nga bwakobye nawo kati bakulonze ayi manifesto otambulira naye NRM program za NRM ebirimu gya NRM yakati ezira buzibu n'olwekyo ndikwenda kubasaba muna mutambulira awo support tuzagifuna ku gavumenti ayi nga mutambuza emirimu gya gavumenti olumu okusooka ku bintu kwenda okubatuma abachairman n'ogwa okulondola PDM mwawulira juzi nga president aliko bati taka era kulira bwavu mu kyalo abwavu mu byalo byaife so ndikubatuma mutandikirewo buli muntu aireyo ayete ba parish chiefs be buli muntu ako report ya buli muluka bantu babeka abafunye sente PDM ako amanya tumuka mayafuna na udayafuna waisona akali na kani akali na bakaire mukolo mutyo abo katumane bantu bafunye sente tumaze bakali kufuna sente njako yongera muko ayi tuzakwenda kupeta go kumandana abinana ndanda kali kufuna so tubekinga shwa tumia tetano buli muntu afune kusente esente zo myoga bachairman imwe n'abakiise buli salary mu milioni 5
500 million mu buli ssaza ez'ebiyoga. Tukusaba nti yona mujja kuzimonitaringe mubone eziri abaafuna bayize tugabire banaibwe tujja kuba nga tulinawo sente baana y'ekyalo ey'essaza n'ey'omuluka ng'eweza at least akawumbi kalala ez'ebiyoga n'edini. So ekyo tukubasaba tujja kuteeka n'abakiise twide tusobole okwogera n'imwe nga tuli mu byalo mutwe ripooti tubone ekyokukola okulongoosa ebintu by'obufuna by'abantu baife tubone nti ebintu bitambula bulungi. Mpera ano Dr. Lubega ndi excited okuwulira nti ojja kufuula kifo kino university. Webale ino. I'm proud of you. Good proud of you. So jjamma maiso bwetaaga obuyambi tukobere tujja kubona ekyokukola. Then eri abaana babasomesa ebirungi imwe okupima abantu okubalabirira okubayinongola okubabudabuda ekyo nebirungi egisinga nasi gyakola nibo mmeja contact agati w'omulwaire ni doctor n'olwekyo mulimu mutwalega gw'amaanyi mukole naweesimbu n'ekisa oluusi eri oluusi tubanina kati nze olina program ya dafibo osomesa abasaba abadina kati tujja kwetaaga osomese banasi abaza okola n'abantu abatayogera n'abatawulira kubanga gyatukamula lero kati kyolwaire kati sobola kwogera yamukuba olwi ono lwaki toyogera aye nga atagi nti omutayogera. So tujja kwetaaga support yawo tube n'okusomesa okwengeri eyo. So baba nga bakobeire batulize bulamungi ka onakusasira okuleka ano aye musoga ko batakona kwa katono akiralagiriza. So tusangayo n'okuba nimwe gwe balinze congratulations abaana mujje mukola basali gwe batutamu sente gwe balirala kale benda ino muri funa chufuji kujirwangana kale kodeyo basebo ni banyawo olunako lwaleero babya kusoma n'olwekyo muli kubona enambala yetulimu ndijja kwogera luzungu. It is with immense joy, pride and gratitude that I stand before you today at the 6th graduation ceremony of Lubega Institute of Health Sciences and Professionals. This occasion marks another significant milestone in the journey of this institution and the lives of our graduates who have worked tirelessly to reach this important day. Allow me to first congratulate every graduate gathered here today. Congratulations. Your determination, discipline, resilience, and commitment have enabled you to complete your studies successfully. You have persevered through demanding academic schedules, practical training, examinations, and personal challenges. Today, your hard work has borne fruit. To the parents, guardians, sponsors, and families, I extend heartfelt appreciation for the support, sacrifices, encouragement, and prayers you have offered these students throughout their academic journey. This achievement belongs to you as well. I also commend the management, lecturers, administrators, and support staff of the Lubega Institute for their continued dedication to nurturing competent, ethical, and compassionate health professionals. Your contribution to education and national development is invaluable. Ladies and gentlemen, the health sector remains one of the most critical pillars of national development. The world today continues to face numerous health challenges, ranging from communicable diseases and maternal health concerns to mental health issues and emerging global health threats. In the midst of these challenges, the role of trained health professionals has become more important than ever before. As graduates in nursing, midwifery, pharmacy, clinical medicine, laboratory sciences, and other health disciplines, you are stepping into a novel profession that demands knowledge, integrity, compassion, and service to humanity. Your qualification is not merely a certificate or diploma, but rather a responsibility, because communities will look up to you for hope, healing, guidance, comfort, and
and on the other hand, patients will trust you with their lives. Remember, society expects you to uphold professional ethics and demonstrate excellency in your service. I therefore urge you to carry the values of professionalism, humility, honesty, and empathy wherever you go. Let your conduct reflect the quality of education you have received from this institution. Dear graduates, as you leave this institution today, remember that learning does not end at graduation, but rather the medical and health profession is constantly evolving. New diseases emerge, technologies advance, and treatment approaches change. Continue learning, upgrading your skills, and most importantly, embracing innovation. Do not fear humble beginnings, but rather serve diligently wherever you are deployed, whether in urban hospitals, rural health centers, private clinics, or community outreach programs. Your impact matters a lot. I also encourage you to become ambassadors of preventive health care in your communities through educating people about hygiene, nutrition, immunization, maternity health, mental wellness, and disease prevention. A healthy nation begins with informed communities. To the leadership of Lubega Institute, I commend your vision and commitment to Munikirize nongera ku nsonga ya chairperson nti bwe tuli wano ng'ababaka twemba lwembo lulala lwa unity is strength. Tujakolera walala okwiza Busoga ku ntiiko. Mwebale kulida Mukama Katonda abatuweera omukisa. God bless. Dr. Lubega olwaleero twenda kusiima olw'okugaita Busoga bananga basoga omuli bamukubire ku Dr. Mungalo kubanga mu kaseera kano baba atyaime muntebe baba ate ne maama ye nakoze ki mwongere omusira abasoga mwena mwena omuli wano. Lata waife Kyabazinga twenda kuwa ng'ababaka kigambo kirala tujakolera walala okutambuza ekyalo kyo ekya Busoga. Kyabazinga atenga enze mwanoko namuwaya sangayira okubonako Mama Right Honorable ninze nabirewo okuva erubuuka kimpeesano okubona nti oli wano walala niife ngoidye kulwa profesa walala ni institute eno nga tutikira abaana baife apo mama okubaawo kitiibwa kyamaanyi. Webale ino webalire irala abataka mwena mwena banange basaba ekintu kirala nti tugemere walala nga ife ababaka bwe tusazeewo okugemera awalala ndi kubasaba twena tugemere walala. Banange mwebale ino mwebale kwidda abasomi mbakoba nti congratulations and success yona gye muli kujja. Katonda abyampeera omukisa. Balata waife Kyabazinga, Right Honorable Mama Alitwala Rebecca, Professor Lubega, niba ino nga mukulembera eitendekero lino. Amaina neirobozi nize Tibyaze Peace omwise Kisuuyi nga tenayo Kagaba Isaigaga era nga nize omubaka omukyala ow'Eyinda eyeifeere enkeire gyebeta Jinja District nga ninze muwala waimwe yabeere yesimbyewo kuba Deputy Speaker mu lukiiko olukulu olw'Iwanga. Ndi munamateeka era nga ndi musiimu ntuligemerera walala ng'ababaka ba Busoga okuboneka nga tusembeza ebirungi mu Busoga.
Musengwa abenimwe. Baba waife omulungi Kyabazinga waife w'Olusoga Mama Rebecca Kadaga gwe tusinga okwenda mu Busoga yonna basabo ne banyabo Professor asinze okuleeta ebyenkulaakulana mu Iganga District naddala mu iggombolola lyange ery'empaamu ery'Enakalama. Basabo ne banyabo ninze mukwano gwammwe Mariam Seif omukyala akiikirira Iganga District ate nga zeena ndi mwidukulu ow'Abayisemena nigena yooka. Basangayiza ino mu disitulikiti yange ey'Iganga basuubiza enkulaakulana ennungi era ndi kujja kukolera Iganga awala n'Ebusoga yonna nga bwe mbayira enkolanga mwebale kwidda okubaawo ku mukolo guno ogw'okutiikira abaana baife. Mukama abeni alitwala Kadaga Owekitiibwa Professor afuuse ensonga mu Busoga, abakulembeze abali wano mwena abazeere baife abalungi n'abagole baife ab'olunaku olwaleero. Amaina ninze Nankwanga Stella Maris omuyise Nkwanga atalima bwe balimira obulimire. Ndi magoba ga Beise Kasango, ndi mwidukulu Wanguli Magala Babalanda agalamire ebuyebe. Baba waife nsangaire okubona era nga ninze omubaka omukyala akiikira abantu ab'Ebugweri District era nga abantu ab'Ebugweri bangi abali wano olunaku olwaleero. Professor twenda okwebaza olw'enkulaakulana n'abazeere baife abalungi mwebale kusomesa baana. Okusomesa guba mutima. Katonda abaleese mwena abaizeewo mirembe. Bamemba ba palamenti abasinze wano bakobya amayina gaibwe. Aye mubonabona ninze zenka Ngobi. Ninze Ngobi John Bagole nkiikirira Luuka y'Omumambuka. Ekyendawulo ekyokusatu ninze abamu ku bakulembeze abakayire bwe baali baswire kabiri ni bandetayo era njakulembera delegation eno tuyide ku Lubiri onteeka omukono ng'omwiwawo balekere kunsuula leero mu palamenti mbeeyo emyaka. Baba ife Seife Kyabazinga mukayire waife akati akalala ke tulina professionals for the award of diplomas and certificates by the Institute as examined and certified by the Uganda Health Professionals Assessment Board and Uganda Vocational and Technical Assessment Board. A round of applause for the Chancellor. He has constituted the 6th congregation of Rebecca Institute.